Mama wakwaba meeting ede ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo ni pe ya okase eka freedom fighters no na ode ensem bi atodwa a okire se eye Ghana for 2024 yetimi ehwe yame anim na yato aban man pani dada John Dramani Mahama na ye nipa bonefo ndi se ye wicked papa ko se Mahabo a yesuntiem se odi na ma bedu ahontimi yi e na de ade ni na no e yo man pani dada John Dramani Mahama e na wayesa odi company na omoto habo no e no mo details e na ensem omo akina atodwa na busuafo ansa na me de ensem ne bebro no eye habo ya sesi e wo honumi tise Ghana ha no odwe ho a onti ase aden ne yankopon wa bonya beto o mamu na ye bresen sesi Ghana ha no na ye wono o kan wadwe no ku eye because o man yetimi no already no ye wu ye wo hell inti Ghana crowd wo Ghana ede na aba wo Ghana hwensi ebia UK America Canada na ho house me ye adwuma di pay bibia unya asema obedi ama uko hospital a ubenya attention care na ade nti won du we be ya na Ghana he wo already na kase we wunju wa na ya ne ben ya wo be na wo aden ye ti o mem na tema habo no aden e promo na boy e puna ship ne faso ba mo na boy na ne apono yakopon kase o repono na nya memba bi a habo fun be den a man pani dada John Dramani Mahama wetumi aton tema habo. How many years? Scan na woje na ya kase ya kwakwaje scan ye betua ade sisi wono wa brochi di nema ba wonti minji oto car Corolla keke o mbato na bia be $2,000 e wa brochi wo de ba ha obetumi enyi be $20,000 ade wenye scar no mo a shen car no wa ton no 100 cities, 1,000 cities, 2,000 cities. Ghana phone penifo. Ebi mu amu. Edanya me beba. Obu atanya. Obesa mo la na sure be hwemu no. Sure be hwemu. O man na yatim ade na mwamba na ye ho kire yen sa. Enti port ni mugugu nyamem. Ade Togo phone na one port ni one disk no o man na ahye. Ana Togo na collapse. Adan na sisi e wo mo na obi di nyama bakra na oye. Ubetimi aye container na enyama obesegu container ni mu. Ene sika odi be ye container adi ni na no ebia mefa ne se be $100 ube di Ghana na wuyi a ube tue be $500,000 ade ebusuafo de yenti nkyeremu a abranti ede etudwa a o kire se Ghana for yesanso to aban mo mampende da John Dramani Mahama ye nipa bonefo ankasa tine ya campaign so mampende da John Dramani Mahama de NDC fu ye ni omu nya sem but he's not coming because obebu amembu ni bida ombebu bida na oba de anka ni nya asem kan MPP fu abeya wabeya yesisi omu Ghana fu hu ye wahi han komampenda da de ba na oba ba se wabeya president ya da dum so 4 years when fi ye na ndisi fu se den 2016 was solve dum so tina tese ye agimi ya da oshu mi ni pewu companies collapse na ye kan no komampenda da ndam krom minti obia ma yo gwanfu 2016 was survey on national survey na tese e light na agents na ya ato ama office ya jimi no ya da so jimi 2024 ya jimi obi na obeto abade ama mampenda da John Dramani Mahama okrom ha and this is moving papa foforo ba e beto abade de say this na MPB na ya party a nti we mfu ya na ya akofa we ba so mampenda da John Dramani Mahama party enkomba obeba party na kaga na ehye obeba party ka MPP fo ntu aso breaking date again MPP for so the 1 year so the breaking date and most going to be breaking then na 2024 elections na e be hang ho yenti en some branch na de etodwa adwadefo kra no ma be report a omuntumi ntwa port duty no sisi port car saloon car keke kra be duru sky mo watua no uti be yoya na ni nyina fa pem le say former president John Mahama in 2014 ebo ni trim cotton port and harbor tema port no waton ama ko bia efe no Vincent Balori a wo free France waton harbor no man for $7 billion
Say onu na ebe control port no for the next 35 years, 35 good years. Say na say wo kasa yes emblemu former administration 18 year 2 mu ne yede mobile no. Enu ti ne year 2 ye ne yede ba yede wo mobile. Yede o mobile no problem na o kreti ye no eda so da ho a edi mini wunya mini wu eda so di enya. And then in the year menu kase Vincent Balori MPS Mediterranean Post Services omune control tema port. A obi bia befa ho bia no aban tumi ano wo senko be determine how much duty a wo betua no. Yaji Mahama ajefri aban sam e de ahye Vincent Balori nsa se Ghana aban pese osanya sa tumi no baka e wo so okotua judgment debt $21 billion. Why is 7 billion per equal to $21 billion? This is where we are as a nation. A 21 who suffered Mahama Nembejiwa, Mahama and a wokuyen. No more echo Susiano, a you know because the contract no ye, and that's who what a year Juma yen tremwe. Nasi ebecho Munsua, this year could and training the baka $21 billion for just 7 billion. It's so. Yenya politics say yeah because me do way and ase me do way, but normal nipa bi no mo ye no a oye politician e affect ye nyina your life and the port duties inti spare parts o car so normal e different broche be nyina bibia boy den a wakoye sa bogus contract way akotena wo se o san be ye president bi go again politics say no ye no because normal amanyofo ye no e affect your life. Mutie. It is a administration na wo so eye bibia enya me beka. Thank you. Bibia ekoso a ebe affect nipa life bia na wo se kasa fa ho. Tieni yo. Wo musisi a ye nyina yesu se normal boy de. Adwade fo kra normal be dru port a omuntumi ntwa port duty no. And this lovers, listen. See port car saloon car keke kra be dru a sky mu watua no. Utibe yoya. Na ni nyina fa pemle say former President John Mahama in 2014 tieniye monka ya se tieniye Port and Harbour tema port no watom ama ko bia efe no Vincent Balori a wo free France watom Harbour no man for $7 billion say onu na ebe control port no for the next 35 years. 35 years. Say na say wo kasa yes emblemu former administration 18 year 2 mu ne yede mobile no. Enu 10 year 2 ye ne yede ba yede wo mobile. Yede wo mobile no problem na o kreti ye no. E da so da ho a edi mini wunya mini wu e da so di enya. And then in the year menu kasa Vincent Balori MPS Mediterranean Post Services omune control tema port. A obi bia befa ho bia no aban tumi ano wo senko be determine how much duty a wo betua no yaji Mahama ajefri aban sam e de ahye Vincent Balori nsa se Ghana aban person sanya sa tumi no baka e wo so okotua judgment debt $21 billion. What is 7 billion per ekotua 21 billion? This is where we are as a nation. E 21 na wo su frese Mahama na mejiwa Mahama e na wo kuye Owa eye adwuma yenya ntwamu ye na se ebetwamu nso a gise kotua na ntwe ne baka $21 billion for just 7 billion. So yenya politics say ye because me do we once in a free me your life affect your life and the port duties inti spare parts so car so normal e different broche be former president George Rollins kan you know was in na fe mu diatem na mo kan kwasiasem to give in that was one wa bodam to so di bodam ne atia that means you are also going to be crazy mo adwene nya adwuma face the brain face your brain before you come here face the brain please yentan John Mahama wo mesi papa na me dono en kameno na kan na mafutu amesen dia ma na say on twi ne ho pene ba bintina then some and this for me say mo ni pa afra mo dono ba
mon fa ni pa from na nka John Dramani Mahama onwuye otiase onfa na nim die na onfa nta na gire ba kromra ente sa mu akasa mode mu introduce Ghana for mode mu introduce mu shoto amaye no mu akasa mode John Mahama emaye no mu akro china papa yi mba be dinatem papa yi se on be ka kire no obi a onsem fata obi a sabi mprabiasa Mahama kora bi kwamba o hyanwa on timi men no na the bodyguard be piano to say Ghana there wo you don't even unni akwa kwanya kura so ben a president ngofo be pia wato atwene ente sa brochire aha no mu Macron obi kura sinani so na no ben sko ne ba bi ko obi to bo nani but unni Ghana ni no bo mampanyi ne ho ban no obe ku what once flat unni akwanya so ben no na so wa betena social media so asena di John Dramani Mahama atem akeka nkwase asem nyina bi a kire papa yi. Me say, face what? The brain. Tie. Enti munipa noa. Money. Kevin Taylor noa. Mikra mamani divu from me see no kwasi atele. Because when the kika kwasi asem. Ewie san publishing kwasi asem no. Ema Jimmy Force ujidi. E kamfo no. Because obi a wase wo obi hu do no. Otena social media ka say. Say nipa we ni say me fight ya ma wo. We all think stupid. Na say ochina. What's not your one? That means say. The guy has a selfish interest. And to be wise. Be what? Be wise. And DC followers and then no more kasa. Mobile your commenters here. Then you begin to insult. I will need evidence there. Tienyan sanity and some amazing catcher. You're reviewing. Our mouths like acid. Na mwamu free stream na monam tutu pepe no entafo michiamo omoja. There is a entafo oyade frokodam kamasa. Matias here, enti ene mubinom se ye kasa kire mu a obana sa amazing ka na so ka kire say how you are prescribing and this you know I am say Ghana no I divided to two enya bia asantia anasa akana na ye ntafo enti upese mu kire say eye ntafo na leyi mu pese mu di president enti mu hia asantefo bio because mu usa asantefo anasa akanfo a disappoint mu nipa no so a o kan sisu dua di matem no Kevin Taylor ne won ne kan o kanya asasama kire mu wadi kan so aka anam say short memory ni nyadwumanti or see ono no he is not fighting for John Dramani Mahama say John Mahama or the John Mahama e the edin so kasa mana then Mahama think what stupid. Sene Kevin Taylor bano bedi watem dia you aye kama Kevin Taylor kasana wo di watem ka kire mo say en tough word dia he's free to go ba me amazing me bana me hwe wa Jimmy sem no ye ka ntafo a enkanya ka eboni o say dia waka say bruni waka say asantini